Sisngi hadin maka sarkar jela kelara penjari yang jisencar administrator hak hasil satu mujud say council ke all regional party alliance tene kasih kelalik bendawa ulat kejelawan Pynlong ke special session pada election banjir ya CM mathamai hadin boba adilban norum ulapan benama bentah kasih unhiar sundan nakasuki CM. Ini kesajian aku ke CDC kesajian roh ke state government assembly di Henry Bunsin ban ai prison rule lani ban ai ke omno kan so rule for this council tang adami kanunu ka crisis ke belum unconstitutional rekomend ta come down kata situation okay kilamup ya ka NC ya CM for this council wadi kani kala withdraw tamamud ki kim dan kanamba mereka Arpa kadang ban mereka in tangali kila replace sudah ada weapon kani kamut ban ke Arpa kalau minority Arpa kadang non heka majority kebabiang ika response view ang teman-teman kalau very positive no ni kemen bau governor punya ke constitution ini dah jadi scam nama bau governor lah sengap hadin bagi rabatai ki barok bat ke ba ini lah scam lu barok kandungan idan mentasi ni ada kau bangan dia kendul lagi di urang ba uripet benia alo kene ban penting kenapa kumka nanti ke bade benak usa ayah ke like lo nak kami nanti ba dasi mentasi dan ini saya ada juga ban ayno yang rai nak kena tu ini sekarang makan long ika response pak jemi dengan decision di kabinet dan rekomend ni kap administrator ha ke juga nak kena government ngat fine kalau very unconstitutional nak kena tu ki betul tu bantu recommend ya ke administrator ang tai hadis council haya ka situation ke balong mentah kalau ke babakla lada ki snow ba nak kalian juga government kadon ke atatin hanu I like it. Floor of the house is the right place. Pan ya kasteng jong. Lah kalong yang ini kalong iki. Ngiru nung kop te, tong yang ini kan rewi nung kop ada tata. Tatu ya pe cakap pada kan, ini syong hayo hatum long. Ingin ai hak cakap kepada. Kata kata on floor of the house. Dah ya kata ustaz. dekat ke kumji klaim jumpa siar bu ifnen wama dekat situation wala compel the government na di action sigi MBC apa shift religion sa koi jroi frequently negani wala compel that was a ground dan kalau kumta dan kalian juga opposition yung itu balik accept pada kita kidon desa kata grup jong kiru anut di basir kidon danduk mata balik kita pada ai kin jumpa maki kata si maki tolong si mengim no bagi kibawan sengil kiwan dak nongrim pada kalenti om dak basu lek kini jupor iki dene litan jupor iki kata kalau ngajib bersai nak ni kede bendon ka ai kan lahat kalenti kin kita membar bor khoi kalau ngomong tu nak tak tahu ni ong bet bagani ke jeng ai adu sitor kalau ke babaklah do kata-kata but ke ai ke baki di ban ai ke jeng syak di ban ai ke recommendation ko no ban call for a special session katakan recommendation ke bagi government kalau very unfair nak kena government lala ka on ban adu adu sitor case keempat arise kata ini ke accommodation ke state government mereka aku for desperation aku for suppression against the mandate of the people hal yang jong ada pelang ke jong kamram entah kasih lah tanda maya resignation through a chairperson. I have received their representation. I have told them that I will look into it. Okay, sir.